गठबन्धन पाखे सरकार या न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी आगुदु उगु जाजो क घाको प्रतिवेदन वंगु शुक्रबार कार्यदल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाता लहलागु ख नेपाली कांग्रेसिया महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काई नेतृत्व कांग्रेसिया निम नेकपा माओवादी केन्द्रीय निम ओ जसपाई निम दुज दुथ्यागु कार्यदल मंका जजो मस्यौदा तयारी आगु ख आयकन है गठबन्धनिया मु नेता ते नाप सहल याइगु जाजो नदु संसद या पुओंखे कार्यकाल ह्याकेको मन्त्रीलेको मापदण्ड लिसैया विशेष कार्यदल प्रतिवेदन तयारी आगु ख कार्यदल प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्व सरकारे मन्त्री पालना यामागु आचार संहिता न देखुको दु उगु आचार संहिता छिम्पेता खदु थ्यागु कार्यविधि न देखुको दु केन्द्र प्रदेश व जिल्ला राजनीतिक संवाद समिति देखिगु न प्रतिवेदन नेतना तगु दु सरकार न्याके नीति न उच्च स्तरीय समन्वय समिति देखिगु धैगु प्रतिवेदन दुथ्याका तगु दु थथवय खलाबलासा समन्वय समिति नाय लेगु व्यवस्था न यागु दु।